أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat kawan Islam, yang memakin kami penanaw yang suiman. Ma'arif Allah sumpatai mga hadith niya batiyat kunya ipol yang kaya hadith na ika-65 ang batiyan apersang kaya dugatul sa hadith apen dirubasaan kubasatan wairanon o bakalo-kalo na panggunaan tanong si sadyang kaya dunia na sampurna yan na si salungan ng maurin. Yang kaya hadis ang batian tanong na di su hadis ang yakang gunanaw waya manan yan nakakabaloy paratiyaya أمامي أفرتيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Ya panutul di Anas bin Malik radhiyallahu anhu amata Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiruyan telususun asatau akadal manun na sigurado namiyatunian sumami sa paratya aganayron na mabaluis wallah gususubu wallah manas Muhammad sallallahu alaihi wasallam makalalawan ulang at pagkababayaan niyan. Ikadua, nasuka pagkababayaan niyan kutawa din yan din ginawa niya sa pantagpo kuswaswatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, nasukip kebud niyan kukang baradusa upon makakasui sa datar din kipag kebud niyan kukisumpo niyan kuapoy. Diyan ka na natlo nandun ni kapatidalan niyan si ko urip no Allah na mataan niyan din so kami suparatiyaya. Paganayron na mabaloy su Allah, agu susugu Allah. Siram iti pupuruan, ulang-ulang na pagkabubayan yan sa kaya dunia. Ikadua, na mabaloy at sudin yan di kapaking ginawain na suwaswat yan ko Allah, na gusto rin yan di kapaking ginawain na kapag ginaway ko iman, kapag ginaway si ko Islam. Ikatlo, na ikagudian so kapag tutuyan si ko kamparadusa sa datar sa kikubut niya nun. Kubaya manan yan namisumbu puruman, kudi namisumbu kuapoy. Yang kananat lo susun, manan yan namiyalo Rasulullah asadin zakadal manon
namimbulwi din sa paratiyan yan, paratiya mamin. Ika-60 na hadith na may pantagsi ko ito susun ako kasirong no Allah si ko arasyan. Isa diyang kutwa masa kalungan na mauri takaptungukum Allah na sa mga tao na katuon ataman sa panintilan sa tingiran sang kutu akyatoy yakaptungukum ako mga amal. At nagkatuon pa ataman sa kasadanian sa tingiran sa kialanggoy ukaptungukum Allah. Sa adong pinagkatuon kaon abayran din ni maplangoy sa tingiran sa kayaw adyang kutu akalamalaman Allah sa kaptungukuman yan si kuwayamanan yan na mga amal o mga manusya na sa orasuto nad na mga tao ang makasisirong siran nagumakadadayat siran nagutigid ang siran sisiran din makasisirong ko arasu Allah kagyuto sisirong Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه mananyan na pito suson kumama manusia apa kasirong siku sirun-sirung Allah si sabyang kutung ako'y hadid na kasirungan ayamananyan nadarpa arruar ko arasu Allah aganero na pakasirong nasu datuwa mauntol sudah tua mauntol suuluan ayamanan yan na mauntol ikadua nasu manguda asidin miyakala tiku paratiyan yan ku Allah na ikatlo nasu mama asupuso yan na mitatalo ko din sa masjid na layon. Ikapat na sudwa katao aming ginaway siran si ko Allah naroon siran di makampalat mua naroon siran di makampalag sang kutu dilan di kang ginaway ko Allah agus sumama ayamanan yan na inimbitarang kutu ababay amatay de babay barabangan saan udina na tamukyan na inimbitariyan sa kapakasilairan ko Allah na yatisiruan ko sa mama na inni akhafu Allah mata nasakan na ipkal kakam sa Allah na bupidang pakasirang ro sangko sa masa na suwayamanan yan na mama abara sadaka aswinisir kanyan na pagnasan yan sa taman sa dikataon diwang yan. So ini pamamagayukolan yan. Na ikapito, agpakasirong kuwaras sa Allah, na sumama, di yan di pudi-pudin sa Allah, amatataran bisas kanyan, na yung kutu, amar sukap kumagtakuloyan, amakapupuan kung balamatan yan. Allahu Akbar. Dinan ipito susun at pakasirong kusirong-sirong Allah
isang kutang masa kapapatangi udi na masusugat masupi tamu ula-ula suayamanan yan na mga manusia sa katungo ko magkiran wallah tumanin tanong ko Allah ayamanan yan na mapagtanong sa kananapito susun amin amin. Ika-60 hadith na su hadith makanggugunan na o wayamanan yan na kapagkabubay wallahu ta'ala po mga tao ading giginaway siku iman ding giginaway siku Islam ding giginaway siku Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. يقفون تسول كأبي هريرة أما تانس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتر يامين متى نسو الله إن الله تعالى يقول يوم القيامة متى نسو الله نا فترونيان سيك ولغان أقفوقنيان أين المتحابون لجلالي andin sa mga tao aming giginaway siraan si kukapurwakam ning giginaway siraan si kuayamanan yan naswaswatiran rakam al-yawma adilluhum fi dhilli iman suwatib Allah natulungan ako sa kano sa sirong kano iman su kusirong akon mana sirong kano iman su si kuarasak na tigyan isang kayaguri adid na kusirungan arwar ko sirung-sirunga wallah Allahu Akbar inan iamanan yan at yabantu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga tao hadis silang ding giginaway ko iman di silang ding giginaway si ko Islam di silang ding giginaway si ko dilang di kaproma sa ko agama wallah isiran yung giginaway sadyang ko tayo mapipikiriran nun na dad na sabab arwa sadyang ko to akay isa pupusuiran kuparatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito pulo hadith na manunumpang tanay si kukiyaban ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga tao adi silang ding giginaway si ko paratiran si ko Allah. An Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون لجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يغفون تسولك معاذ بن جبل متى نسيين سقن لم ينلهم رسول صلى الله عليه وسلم دين ينترون سمعتاو أدسران دين جينوين في قوامنا ين نسوة سواترا رقم isiranding giginaway si kuayamanan yan nadiran rakum di ka panunwatana diran rakum di ki puro-puroon lahum manabirun min nur nambugan siran wallahu ta'ala sa yamanan yan nabugiran ang mga pupuro maadarpa si kusurga at yung kusadarpa na mapapanupuno sindaw mapapanupuno tihaya يغبطهم النبيون والشهداء أديم كتوى يامنا ين ندر فيرنا مقبرو أقا تتقون ذاتها
na ipagkasikikira ng mga nabi o mga sahid. Dinan, ikapakaumintaw mga tao, di silang dinggi ginaway ko iman. Di silang dinggi ginaway ko Islam. Sabab sa katawan ka no, madakal sa tiklas yan ang kang giginaway. Anang kang giginaway niya, kang giginaway ko kadato. O di na kang giginaway ko ka politika. O di na kang giginaway ko kapaningkaw niya kami. O di na kang giginaway si ko kapagupakan. Nadiyanan ko katubay ang kang giginaway niya. Kaya dito, akang giginaway niyabantu ko Allah, ako susugo Allah, na sukang giginaway si ko Islam. Ika-60 siya wa hadith na ipantagay si kuyaman yan na ipupumurahon si ko salam. So salam na isanan at tanda ko di kang giginaway. Isanan di ka siling ganataan. O di naparaniyawanan o di kang giginaway si ko Islam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. يقفون تطول أبي هريرة أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفكر أبسطاقوا ويما ين نا مقتسن دينا تجين وقو أبسطاقوا تجين منعي كومة تندينا ينسجين وقو ما نسوا الله لا تدخلوا الجنة هذه كانوا مقصد السيك سرقا حتى تؤمنوا فمن سدكنوا مرتيا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ندكنوا مقفرتيا ستامن سدكنوا إجنوين أولا أدلكم على شيء بقص قنوة رسول الله قلنا واسسعي إذا فعلتموه تحاببتم أميكم قلوا لأنيو نمقتم إجنوين كانوا أفسوا السلام بينكم نعمنا نا كفم رون يوسف سلام كندلن نميو الله أكبر نعمنا نا بنبنا اليوم نساء آيات بقونا سملم سيكو فلين أسبكونا سملم نار لرمي سواء مانا ينقص صوت والله سبحانه وتعالى ما ننقى حديث نسو السلام نجينا ikap kekarutu kudi kang giginaway nasudi kang giginaway nagina ni kap kekarutu ku iman nasu iman nagina ni kisul duku surga. Ika-70 ang wisa hadith na suwaya man yan na kailu sa kufako tukang giginawa. An Abi Karima Al-Miqdam bin Ma'id Yakrib radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود. يقفون تطول كأبي كريمة أما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتر إذا أحب الرجل أخاه أما يتجين ملايين سو تاو نفكبو بيانين سفقرين سيكو إسلام فليخبره أنه يحب نفنطلن ينون ودينا فكتوكوين ينون أما تانسانيا نفكبو بيانين
Yenan isar na ukit. Penabnaran urip no Allah. Penabnaran Muslim. Penabnaran mu'min. Ayaman yan na subsububihan yan na pagarinyan siku iman na kapak itu ko niya nun at kanyan nasab na sububihan yan na bumasusuwato sa kanyan. Inuto na pagiyagyuto hindi kapakakura niya pupuso iran. Ikapito-pulo o gudua hadith na manunumpangay kupat apakaisya pagaganay ipagisya ko mga manusia ko kapakaumayran si sa lungan na mori adapan kapuni sa mga investigar wala na umanisa na ipagisya ng bayapat apakaisya. عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه ومن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي. Amanan yan na suri pun sa lungan na mauri na di din nakalkat sumbala palunian di din nakalkat sumbala palun uri pun sa lungan na mauri taman sa diyun misya o andanian inusar so umurian. Allahu Akbar. Ipagisyon na pagampaganayo andanian inusar so umurian. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Nagwikan mo ipagisyon na hanto na unon ikining kulalanan yan kumyaswa yan na ilmo yan. Wa min malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah. Na ikatuloy pagisyon na andan yan kinwa sa tabok yan naguandan yan singgasto. Wa an jismihi fima abla naguy kapatay pagisyon na andan yan riyumatay so ayaman yan na badan yan. Allahu Akbar. Diyan ka na patuson na diyan ang ipagam-paganaya pakaisyo ko pisyo katawan o ripno Allah kudapat na tibulog o kapuhukum mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito-pulo hadith na manununtang kudika kisanay waya manan yan na parahisan sang kaya dunia. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر فيما يرجع رواه مسلم. Mananian nadako kapakato pantag at dunia kabuso akhirat inun sa nadatar o kinisaladun isar kanu kutinduro yan siku lawasayig o di na siku kaludan na ilan yan amay ko pakapatuon yan at tinduro yan. Aman ini nagyuto inibaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku dunia agyam ko to a dunia nagyuto so amanan yan na yuto so di kasalaan ada batan ron mapumpugyan arwar sabay ito nataruto o kinisalabin na kasadyam ko to amanan yan na tinduro kasi ko kaludan akagiya baton naka so tinduro ka labo niya kuwang kaon na so ay manan yan na niya kabasa
ti sadyang kutu at tinduro ka. Benar mampu mengurip Allah. Amay din nakamagandog tano si ko Tuhan tano Rabbul Alamin. Aing dulog tano si ko kubur. Wayamanan yan na ilihat tano nasulangwan o patamu-tamukan na ngarasay tanuron na di tanumipsalon si ko kubur. So mga pamilya tano na di tanumipsalon ko kubur. Niatang ka din at subuso, tulo-tulo lapis sa maputi. Iyamanan yan bugyan, talo kulang-ulang ano tirumasyan, tano sa diyan kaya dunia. Allahu Akbar. Na sabu sa magagakso ng tao, sa diyang kutuayamanan yan na dinis, na gusto niniunungon sa diyang kuta dinis, na ayan yan bugyan si Kualungan Mori, si Kukuburian. Na andun sa tiyana mo, ayamanan niya nagagawin noon daw na tirumasyan, maninikiran na tirumasyan, galabak. Anda siran din, upama ko sutabok na tiyaso sa timanasipot, ayamanan yan na mga kasangkapan yan ko dunia, na din na minitsalong yan kukubo. Upama ko sutira kawusuluan, na tiyaso sa nadatira, na din na minitsalong ng tao ang awafat, si kukuburian. Pamakusi ko mga tungalay na din na sa kataubu, abon munong kulyawaw kuburian. Yan ang isu dunia, ay nibarat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa datar, wayaman yan, na kinisumbun ka ko tinduro katang kuto, ang maulada kaludan, at ukyabato ng kaon, na yabu, amin tugyan kaon na sumyabat sa nyakabasaon si igo tinduro ka. Ika-75 hadis na makapansagay ko ayamanan yan na anda niya patot so pukito-kita pasyupa. Ana Aisha radiyallahu anha أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يقول تسول عائشة رضي الله عنها أفتروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله سدن ستاو أسلفا سقفلتي أن ينسيك والله سدن ستاو أسلفا قفلتي أن ينسو الله فليطيعه na tumanan yan aparatiyan yan dun sa Allah. ومن نذر أن يعصي الله نتتمن ستوسوفا سسوفق ينسو الله لا دين ينسوفق سوى الله ما نخنق كسفعي رودن تلوان المغرب الله إيسدنان أبكسبوك وسبادكم مع منسيا أما دقلقان النبي سسفا سفني حديث ندبو فني حديث الله أكبر النساء وعليكم يا سكيت نتيجينا السبتينيو أبسفاقك والله أو ما قبقرقوا لفني حجيقوا نسوك يبقى بغريان أسيانان ينجينوان ينكالفة ين سويني بغينا نقفصلا فيك والله سقفني حجيين نبني الدنيا يمنا نا بيرو يمن دي كتوان أدم كمنا مغتاو أتيجينا وفانا ويمن ينا مقوقوس مبتكركم نكتوبينكم na tubuasa na kung takpiragowi na daniyang bupamuasay ko kinibganun wallahu subhanahu wa ta'ala asang ko tauras na misis sa pautos sa psuaswat niyan so Allah na daniyang butarosan so fitru Rasul sallallahu alaihi wasallam man nadara an yuti' Allah fal yuti'uhu na din sa tao asisapa sa suwat niyan so Allah apian tunasabab na yamanan niyan ng ulaula niyan at tuman niyan nakapsuwatan niyan ko Allah
Pangurip na Allah, nadakla mga tawa malita mo, ay narangan yan sukap na haji na daniyang butarosan na liyang gupo Allah ta'ala susamukyan. Madakla tawa malita mo, ay narangan yan suwema na yan nakabalay sa masjid na daniyang butarosan na liyang gupo Allah ta'ala susamukyan. Madakla tao aliyasaki, ay amanan yan natigay sa kapasada na upang pumakabugram na pumuwasan yan sa titiragawi yung ginasaulan na din yan upamuwasay na kanyan sa urasutu na nanewan yan kapakataling umon so tibo Allah subhanahu wa ta'ala. Misumpatang Rasul amay kaya misyo sa pautaw ay minisyo pa yan na so pasulangan yan ko Allah naurian yan nas kanyan namiyadad yung kutu akyasam braun rarangit nagusugal bukas sa iton na din yan terus naman yan subakasu Allah ka dedun abon kakasapay la ilaha illallah. Ikapito-puluh hadis na suka penalamati ku Allah ku kadakal o limo yan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى ما فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. إجراتي رسول الله أن لا يشرقنو ستاو أمليتمو أقو ماتيا هي أمنا ينكي أدنون والله أمنا ين ميلين كسو مليتمو قدسك ودينا ميلين كسو موتنا بدني ستمو نغو ميلين كسو ماتي ددسك Lagi pakasusungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Igiratigian ay nilayo isang so tao digan wallahu ta'ala sa tamo nagutigan niyang pansama kay para akyad noon wallah na kaya manan yan na dingko to pagawid na kal ay yan na sukabupan yan. Emanan yan nabibayin ka ito pangilayalayan ka na lipating kauto na ayaylayan ka na sumabubadit ka si kutamo si kukiad na kanuwala si kuemanan yan na mga mga parahisan kuno niya. Iwalat yan na may layong ka sumalayta mo na may layong ka sumatay danis ka na panimikiran ng ka manamadakal taunaan ka sa ayamanan niya na kaitwita mo na madakalakon na mga unaan ka sa ayamanan niya na kiyad na wallahu subhanahu wa ta'ala mambu wa ayamanan niya na kiyatiyatiyarun wallah so sama nusun na makapunalamat ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Mailaing ka na madidikapan ka at nakabubalingan ka. Adya pwede pipira ka anda na awalay. Andaro magsa mga tao ayaman ang yan na dapat kabubalingan nila. Na may kamailaing ka sa tao mapiyatiyat na unwala. Nailaing ka na sa mga tao ayaman ang yan nakabubuan ka kukiyad na kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo man yan na makapunalamat na siku Allah. Ikapito-puluh ako na suwaya manan yan na bida no mu'min ako so kafir sa diyang kutu katatawiran kapagintawiran sa kaya dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam as-dunya naqalabusu umya maratiya naqasurgaan mga kafir. Kaya mana nila naqalabusu naqnaba nabemito turutunas mu'min na makadadapanas makarundan
di emanan yan na kagiso mu'min na makukontrol kulanguan usuan yan ay ipapaas kanyan wagamaton wagama Islam na diyan ko sa ipapaas niya nun na dito ikapakaslan yan sa maliwanag. So, mansukar nakasurga niya ng kaya dunya, lang na punggulaw laan yan ay kapitiyaw ginoon yan na mapunggulaw laan yan kada akatuhanan yan. Ginan, ikapito puluh pitwa hadis na manunumpang kukapangin syukur isa diyang kaya dunia. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه. Bitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam panutul di Abi Al-Abbas. Niya katalimu matigihan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katama na bitiru yan, Ya Rasulullah, nguna nawakong ka si kwamal au pamaku pagamalaku nagkabubayan ako Allah nagkabubayan ako pa ng mga manusia. Yuto ipakay siya butuwa sa katamama. Udinat yamang ninyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna na wakong katigyan ya Rasulullah. Siko amal amay kang wala na nagkabubayan ako Allah. Nagkabubayan ako pa ng mga manusia. Ay nisimbago Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigina izhar fi dunya yuhibbuka Allah. Pangin syukur ka sang kaya dunya pakabubayaan ka wallah. Pangin syukur ka si mga manusia pakabubayaan ka mga manusia. Manan yan na pangin syukur ka sang kaya dunya mana aso katatabu ka sang kaya dunia na ipapalad ka po Allah Ta'ala ginawang ay manan yan na pakimbubayan ka po Allah Ta'ala ginawang na mahingin sukur ka sa sadin sa ibubugir ka po Allah Ta'ala na pananalamatan ka na sangko sa oras na pagkibubayan ka po Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikadua na panginsukuring ka so mga manusia kung ipapantag ng kakiran. Mana sa ipapantag na ako mga manusia na di ka katagwi sa kadungki. Si kwaya manan yan na matatawiran mga bantuan nilan, mga kamapia nilan, berang-berang sana mga parahisan ko dunia matatawiran na panginsukuring ka ito. Jika pakilain ko mga manusia ipakon sa tagwi, kaya manan yan nakabubayaan ko mga manusia. Allahu Akbar. Dinan, kaya manan yan nasumbog Rasulullah tangkutu. Maungan at sakatama niya kataling mako Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ay kapito 10. Makatuturway tangkutu akal jihan o ayamanan yan na panggalap. Ini suku Rasul sallallahu alaihi wasallam aso mu'min na karal dirun adiyong kutu adin yan di panggalap. Ini yan di kapromasay o kapaning kawyag.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. Amanan na mata natin Rasulullah aso kapuni mo sa itagun o isarkano yakatitay niyan kulikudian na tumurkan yan adi subod na pupubang ni mga manusia ad na magayron na nadirun magay yanan imanaw to. Amanan yan na tungko urip mo Allah abud na makaprumat sa kapaning kawiyagan yun adi sabudi makapamangni mawat sa natantuan bidan yan aso kapaning kawiyagan yun nababarakatan so karasay kon na so kapamangni na kapakadakanas na kapakarundan. Ikapito pulo agusyaw hadith na manunumpang sa diyang kutu kapakaw uminta o kawiyagan di makanggulalan sa galbo kusaw. Anil Madam bin Ma'id Yakri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. ما لم ينفتر رسول صلى الله عليه وسلم دا أن يقان ونسيا فننكر بقلاني تقفيا وفق فساد لمن يعني gumatan aso Nabiyullah Daud na ayat pagkabubayan niya ng Panginoon yan na sugpasna duliman yan. Diyan ang ikabanto Rasulullah sang kutu kapya ang kutu Panginoon pagkapasa duliman ka. Ikawalo po hadith na manunumpang siku amanan yan na antununun ipatot ay kasigi o manusia. So kasigi na umanisa na nakasigi yan na antunay ito apasisigian tanong. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم patut ikasigi inuntasi kedua. So tao abigan wallahu ta'ala sa tamo na inasarian si kuy katuswatu Allah. Gusto tao abigan wallahu ta'ala sa ilmu na ini pamayan bigyan lagu ini pangindaon yan. Dia na ni dua susun patut sa pasisigian tanong. Pagkanero na ikusiging kasutaw digan wallahu ta'ala sa tamo na dinianing guston si ko agama wallah. Dinianing guston si ko ikasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadwa ikusiging na sa digan wallahu ta'ala sa ilmu ining gulalan yan so ilmu yan ilataro ini pamangandaon yan. Ikawalo po sa hadith na manunumpang si ko happy ay paras o ayamanan yan
na manunumpang siku ang tunono ni mafia siku agamatan wa Islam. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Diteru Rasulullah yakapuna tutul ki Abdullah bin Umar, yakapuna tutul ki Abdullah bin Amr mata natigian adna saqat wamama ay nisiyad su Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pataysiyan natigina ayyul Islam khair antuna tigian imapya si Islam. Kini simbuh Rasul nasigina tut'imu ta'am suqappa magana sa pangnangkan wa takra'u salam nagusu ipupungraw notif ipupungraw kako salam ala man arifta fiku ginawain ka wa man lam ta'rif nagusu kunabang kapalalayan. Kaya man yan na yang kanana kapamagana sa pangnangkan na may bantugan ng Rasul aginan ni Isa mapuro amal pagsadyang buto amal amya kapsiya-siya si Islam. Ikadua ni kanal siyanon inipakadua niya nun nasukap sila mang kakotao at tunganayin ka sa ding katunganay, ginawain ka sa ding kaginawain. Kalaya makasadi, nasukip kong uram kapusalam, naginan ipirmiro si kwagamat sa mga Islam. Ikawalo puluwa gudu hadith na manunumpang ko kalbihan o kasidka. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. Mana yan naknabot sa kalbasa si Rasulullah so sadaka kutamo. Mana yan na sipre nga sadaka na kilay nga kalbatan kumita sita pangilere ng Allah Ta'ala na knabot sa kalbasa. At yung kutakap kalbating na kutamo ka sa di nga diisip ka na ngiti ka pa kadaklaw ng Allah. Guipuru Allah Ta'ala tingin sumenang utaw masabar kung di naman natin. Guipuru Allah Ta'ala sutaw ang mga ngalimbaban at suwaswat yan ko Allah. Diyan. Kaya maranyan naso pasir ka na nabagkalbat ko tamo kay pusuyan. Naguso ka natin na ipupok alamanang. Naso ka pangalimbaban na ipupok ka puro kapangkatan. Ikaw 80 hadith na manunumpang kuwaya maranyan na kababaloy tano at sumasagot tano sangkaya dunia. Masagot tano si sumasagot. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا فنسول عبد الله بن عمر
Kaisa tigin manai nasu Rasulullah na diyang kusa tigin tiknan yana diyang kayang balawag ako itiro yana tigin ay karitang ko kun fit dunia ka annaka gharibun balu yang katigin na ginawang kasang kaya dunia ada tarkaw sumasagad Allahu Akbar tarkaw mananamgan kun fit dunia ka annaka gharibun balu yang ginawang kasang kaya dunia ada tarkaw mananamgan wa aw abiru sabilin udina da tarkaw sumasagad Allahu Akbar tapi andunun sampana na duwan ang yakalal asuma kaya maraming namananamgan udina sumasagad na paled no to temporary ay mananyan nakatataguyan sang kaya da dunia na inipon rodan sang kutawasiyatu Rasulullah wa Abdullah bin Umar na membuat fitin bagian na diyang kutuak yatang yung sukurian sa diyang kaya dunia sa pinikirian din ito membuang kutuak kaga nakasasagad yung umurian sa dunia na gusto kawiyag bagian taman sa miyaturo Abdullah bin Umar Adiyang kaya katiruyan, adiyang kelipatan. Kami abaliyat tuman yan, akyat kesananaan. Yakulu, ida ansayta fala tantadir sabah. Igira tigyan manai, adiriyaw takasubi. Nading kapnewa, ikaraw tarkaw kapita-pita. Mana, ay girariyaw kakabi. Gagawin na naman ka sa malamapasad ka sa di pa ipapakasam kayo kapipita. Kading ka matatangkang kukipita ikaw usubi. Wa ida asbata pala tamtadirin masa na ubakatigin man ay kapitain na ding kapnewa imaraw takap managkabili, maraw takap managagawi, nabag sa di ka sigurado, ukilot ka ko kagagawi ang usudi, na punab-nab narkap man magamal. Wa khud min sihatika limarabik, na pamakuting ka tigyan manayin, sukapitiya ginawang kasadangkap na tigyan manay kasukit. Wa min hayatika limotik, nagupamakuting ka tigyan, at yung kutu, ako wiyag ka sadar kapag kita lumpaw kapatay. At piruanan wa Abdullah bin Umar, unga, huwaayaman na riyan na wasiyatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit piruan yan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw adir sabili, baliyang ka ginawang kasang ka dunya, ada sa kauno mananangga, udi na matag sumasagad. Hadis ay kawalupul agupad manunumpang sangkutu ini safar ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kutaw uban yan niya askan yan namatay. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعد. أمانا يان ناديك فقايتي رسول الله وبدي سينا يوعطاو وريد سينا يوعطاو سرخانو سقفتاي بدن پرمغنيا أيامنا نوبق بفتاي أما يكسكن ين نمكيا نعدن تقمر بدن سقفيان وما يكسكن ين نمرسا مانا ين نمرسا يكالفك na uba kalu-kalu na pag-iisgupan sa umurian na makapamikir sa makatubad. Ito, kaya marami na ungang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panan na ipapantagan tanong ko kapatay. Itanong sa mga nina matay tanong, bubulaborong tigila makandada marakal tanong.
Sebab sa watigin wapya kay amal na adlib ko manisu amal ka. Na watigin ubak kamar kay amal na ubak kalu-kalu na makapamikir ka sa tubat ka ku Allah. Ikawalo ko lagu na hadis na makapantagay ko mana yan na makapantagay na isa diyang kutak ini sa paran ng kutak kapamangya ko kapatay. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Emanan yan na di pagtumang niyatiyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pumang niya o isar kanuso kapatay higirajan na minisubatun mapanap awidakal. Amay kadid na kulagin yan. Kaya buwang kapiyan yan naskan yan na mata. Dataro kadadak po mga suranga na pagkadapan at niran. Inasaliran. فليقل اللهم احيني ما كانت الوفاة خيرا لي. يا الله لو يبقونك وبسوق ويبيب اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. يا الله لو يبقونك اميك سوق ويبيب ميرق المفيا وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. Hukman ubay matira kung nasukat papatay na bunwa kong kanya Allah kakagya yuti matira. Yutu yaman niya na inisugul Rasulullah. Kami ka rin nagpilagyan ka kahit na matira ka kung katawin ko nasukat patayin ka. Natiruang ka, ya Allah, ubayara kong mapiyaso ka wiyag-wiyag na wiyagak ka. Na ubayara kong mapiyaso ka papatay na unwa kong kaya Allah. Ginan isama na siya pa kayo niya. Mangurip no Allah, panabnaran tanong, adyang kayi, aduga to sa hadith, na siya walupulan tanong abulima, na misang pairap tanong sa mga uriyan na yan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.